Swastiastu. Titiang Ida Ayu Putu Nova Navalivianti, perwakilan saking kelas 12 MIPA 2. Sane mangkin titiang pacang ngaturin satwa, sane mamurde, ibelok, bebek puyung. Ada katuturan satwa, ibelok, bebek puyung. Ibelok tuah anak muani, ane saja belok pestan, ban keliwat belok ne, ento makrane, iya adanine, ibelok. Sedak dina anu, iya tundana kepeken, meli bebek, teken memene. Ditu, lantas iya bange pipis, ban memene, tur ngomong kene. Ih, blok, mai malu. Komojap kepekena, priang meme bebek dadwe. Neh, bang je pipis, pilihin nyen, ali bebek ane bat-bat. Mesaut, ibelok. Gih me, jani tiang lakar kepeken. Gelesang satwa, enggal ibelok suba neket di pekene, langsung ia nyogjok ke dagang bebeke. Kene ia ngomong, Pak, Bapak, tiang kal meli bebek dadua, pilihin je pak, bang tiang bebek ani mokoh, tur bat-bat. Mesaut dagange, pilih kan bos, onyo mokoh-mokoh bebek nih. Aro, bisa seng tiang pak, bapak gan milihin nah. Bang tiang ani paling bat nah pak. Oh, gitu. Nah, antos malu kejap nah. Jani kapilihin. Kacerita, sajan ya bange bebek dadua, ane bat-bat. Negos, subuh ane bat-bat nenenan. Gitu raos dagangi. Nyerahang bebek mawadah gangan, encol di belok membayahan. Niki jinah pak. Oh nana, bopas negos, makasih nah. Kacerita subuh ngamulehang. Itu lantas ibelok ngeliwatin telabah sane linggah. Ban keliwat linggah nih, adeng-adengina ia menjalan. Sawireh nepukin yeh, grosok bebek nih digangan nih. Lantas ulung bebek nih make dadwa di telabahe. Tengkejut ibelok ningalin bebek nih kambang, tur ngelangi dieh telabahe. Kau ulung bebeknya engkenan nih. Adi kambang ya. Bengong ibelok ningalin bebek nih. Kambang tur ngerengkeng kene. Beh, ne bebek puyung bakat beli. Awakin lagi bebek mokoh tur bat-bat. Sakwaleh bebek puyung bange bandagangi. Uluk-uluk ke dewek. Ban jengah tur gedek basange. Ngambek iya. Bebekne kutange kalahine mulih. Di subane ia neket jumahne. Agia memene nyagjagin. Nanging lacur ia tusing ngabe bebek. Nyengking memene ngomong. Ih, blok, pudiang matalang cai muleh. Jen bebek ke. Mesaut, iblok. Manja icang meli bebek. Nanging bebek puyung ada pene bahan dagangi. Kabenengan lantas ulung bebek tim make dadua kambang ditukade. Gedek basangi kalkutang dasne ditu. Mare keto pesautne ibelok. Nyangetan memene nyengking. Sajan cai buka dan caine belok lolong olok-olok pong. Nak
kulo demen tekening yeh. Iya duak ngelangi, subasinah iya kambang. Yang cai je mac lempong dia he, bangke nas cina nyilam. Kema, aleh ben ketukade, yang sing teka ban cai, kal kente cang nas cine. Dasar cai jelema mah temah, sing nawang kangin kau, kadong san cai numites mai dadi jelema. Benah ne, dadi buron cai mare je pantas. Kacerita ngeleng iblok sengu-sengu, sawireh sepet-sepet ningehan munyin memene. Ngejalan ia mata tegar, lakar ngalih bebek ni ditukade, tongos bebek ni angin. Nah, gitu saja puaran anake yang numitis dadi anak belok, tusing nyak melajah. Sawireh buka gitu, jalan kajak mekejang, mataki-taki, jemetang melajah. Jemetang masih mauro, saluir gaginan, patut pelajahin. Apang side, dados anak dua. Ngemulihang aji kawerehan, ter kawegedan, anggen bekel, riksaksat, senjata. Sajeroning nglanturang idope. Inggih, asa punika satu sanit aturan titiang. Suksema antuk uratian pamirsa makasami. Kirang langkung titiang lunas pangampura. Om Santi 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 Om.